Bagwebi ba rotloeditswe go nna pelotelele go sa inela le go godisa sebaka go dirisa sebaka sotlhe se ba ka se bonang go tlhabolola le go godisa dikgwebo tsa bone. Se se builwe ke mogolwane mo lephateng la bana le bong kwa Maung Malebogo Moilwa kwa bokhutlong jwa thutونtsho ya banana ba le 35 ba ba tswitsweng ka madi a Youth Development Fund. Meputego eo e ne e rulagantswe ka tshwaragano ya lephata la banana le bong le ba Botswana International University of Science and Technology BUST. Marataka Isara Kapego. Banana ba bagwebi ba ba kgonneng go bona madi a dithuso tsa dikgwebo tsa banana ba ne ba thathelelwa ka dithuto tsa go dirisa madi sente go dirisana le bagwebi ba bangwe go thusana ka maele le gone go ithuta mo dikgwebong tse dingwe. Mme Moilwa o kwethile banana go sa phuaganya dikgwebo tsa bone go ya go bata mebereko le fa ba ka iphithela ba le baganwe ke dikgwetho tse di rileng. Le tshwanetse go itse gore le bahiri le bagwebi e se ka ya re go nna thata la bo le phuaganya dikgwebo tsa lona le re le ya go bata ditiro. Ke dumela gore le mo dikgwebong tse di farologaneng ebile ga le ya go di tsamaisa go tshwana mme fela tsa ya ntse ya ditshono tse le kopanang natso. It's going to be totally different. So know your strengths, know your opportunities. When you are starting out as an entrepreneur, your network is critical to your survival. And therefore, haile gore ke le mogolo kana malomago hale ona le sidirisi ya sengwe sa se dirising mme se ka go thusa mo businessing se tsamaye wa go reka go di shopong. See if mo networking ya gago ka thepa wa bona di dirisiwa dingwe tse o di tlhoka mo businesseng ya gago. Bagwebi ba ba botana ba rotloeditswe go sa lebelela mmaraka wa monogae fela mme ba ipapatse le kwa mebarakeng e kwa ntle ga lefatshe. Banana ba ne ba golela dithuto tse ba di rutilweng ba bo ba itama go tsaya dikgwebo tsa bone ka thwafalo. I want to urge each and every one of you ke batla go le kgothatsa banana ba bagwebi gore le se ka la bata mebaraka mo Maung fela melato le setse dikgwebo tsa lona kwa ntle ga Maung la Afrika ka bophara. Start looking elsewhere. Expand your business. We are going to try so many things. As the beneficiaries, I'd love to say also congratulations to us. Ke batla go la kgolela gore re le banana ba bagwebi re tsere kgato e tona ya go tsaya tsia lenaneo la puso la go ithamela dikgwebo le go direla banana ba bangwe ka rona ditiro. Going into business and creating employment for our communities. Moraga dithuto tseo banana ba ba 35 ba ba mo dikgwebong tsa loruo tsa maranyane le tsa bojanala gareng ga tse dingwe mane ba abelwa ditankana tsa go wetsa dithuto tsa kgwebo ke ba BUST. Marataka Isara, BTV News, Maung. Mo Parlamento wa kgaolo ya gantsi Reno wa Salakae rotloeditse ba tlhokomedi ba madi a makgotla a hilweng boikarabelo jwa go tsamaisa ditlhabololo tsa metse kgotsa di-trust kwa metseng ya East le West High go dirisa madi ao go tokafatsa matshelo a banni ba ko le itsholelo ya metse eo. Mo Palamente o kopile se jaaka na buisa phuthego tsa kgotla kwa metseng eo. A re o tshwentswe ke go bona banni ba tsweletse ka go tshelela mo lehumeng le ntse ba na le madi a ka thusang botoka ka bonako. A re utlwa Angela Inosa. Makgotla a hilweng boikarabelo jwa go tsamaisa ditlhabololo tsa metse a tswa kgakala a kgobokanya madi ka ditiro tse di harologaneng jaaka letsomo. Metse ya East le Western High a na le letlole le nang le madi a ka tshwarang 5 million pula madi a batlhokomedi ba one a ba kgothadiwang go a tsenya mo tirisong gore a solegele beng ga e molemo a tlhabolole matshelo. Re trust ya puso re batla go gore that ukofale re dirise ele le no gore ke la bojana me se di dira go pino ya ke gore ga o dira le se maikelo a rona se di dira ke go pino go hale ke meraka dikgantse tsa gore gantsi nako le nako e be le gore o totomadiwa ka lehuma mme re na di milione tse di kana mo di-trusteng tsa rona tse e leng gore ka tsone goromente ba eletsa gore tlhokomele batho ba rona ke eng lehuma le go lela ko pele. Ke ne ka tsoswa ke gore ha ke okomela dibuka ke ithala tse dingwe go na le bo 4 million
bo 4 million, bo 5 million. The trust tse ba gaetso di diretswe gore di ntshe maikarabelo a mantsi ko go goromente a re bone gore re seta a minimum allowance ya board gore se ka nna kanya gore board go tswa mo go bone hela gore bone ba akanya gore ka tsatsi leo ha ba le mo phuthegong ba ikamogisa bokae a re dumalane la ntlha hela gore there has to be an allowance. kgang ya tsela ke nngwe banni ba Eastern High ba lelang ka yone. Ke akanya gore e tsengwe mo lenaneong tsela eo gore re kgone go tsamaya motlhogo re kgone go kopana le ba bangwe ba ba ko merakeng motlhogo le bone ba kgone go kopana le rona motlhogo go gatsa motsamao wa rona. Maloba goromente o nna tsa tshwetso jaaka ke supile gore le lona le tele tshwane le ba bangwe le direlwe tsela kana le tshelelwe sekorotere mme kana tsela e tla ka ditiro. Re sa le go tsholofetse gore ka go a tsela nutlade e go kaganye le metse e mebedi eo e tlhame mebereko e heta lekgolo mebeng ga e ba go itlhoa go tsenya dikopo tsa ditiro gore ba kgone go itlhabolola. Angela Nosa, Botswana Television, metse ya West le East High. mo go tsa mafatshe a sele diketekete tsa batho kwa toropong ya Goma kwa DRC ba simolotse go tshaba jaaka dintwa di behela pele gareng ga ditsuludi tsa Rwanda le batlhabane ba puso. Ditsuludi tsa M23 di tlhasetse kgaolwana e kwa botlhaba jwa DRC mme ga tlhokagala masola a kagiso a le 13 ga mmogo le ba mahatshe a mangwe. Diketekete tsa batho ba lehatshe leo ba tlhoka le kwa ba ka nnang teng. E ne a re maabane moemedi wa lekgotla la ditšhaba kwa DRC a supa ga lebala difofane le tswetswe ga mmogo le ditsela di tswetswe ka jalo ba retelelwa ke go tswa kwa kgaolong eo. Lefatshe la Rwanda le ganeditse magwate ao ka gore ke lone le tuketsang dintwa tseo le ntswa baitsanape ba lekgotla la ditšhaba ba ntshitse bosupi. Ka gore re be ke sutetse Edwin Mashakgomo ka tsa metshameko. Bokone bophirima borwa botlhaba le legare mothwetso madume dumela matsatsi la mosupologo kgwedi ya Ferikgong le 27 re gatoga ka tsa metshameko fa ya pele ga tenteng mothwetso di amogele setlhopha sa bomme sa Gaborone United se tsweletse ka metseletsele ya diphenyo mo liking ya Division 1 ya kgaolo ya Gaborone jaaka se ne se fenya sa UB Kicks ka dino di le 4 go lefela mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la BPSC mono Gaborone Khomotso Sefako ka sefako sa dintlha. Basetsana ba setlhopha sa GU ba simolotse motshameko ka dithaselo kgatlhanong le UB Kicks ba ba neng ba ntse fela ko morago ka maikaelelo a go sireletsa go na le go thasela mme fela re motshameko o tsamaile metsotso e 7 le se gore diakanyo a kgona go thoma Red Roses kwa pele go tswa mo kgweleng e neng e tswa go go atambusang. GU e tswelela ka tshameko e nte eo kgaonya di ntlametse le ene a ikwadisa mo banusing go fa setlhopha sa go keta pele ya dino tse 2 go lefela. Ya re di lebile go a boikhutsong o ntametse a nosa ka free kick a dira tse 3 tsa GU go lefela la UB Kicks. Karolo ya bobedi dithopa tso pedi tsa tswelela ka tshameko e tshwanang le karolo ya ntlha fela ya nna GU gape ba neng ba tsikinya letoa ka laone moloi a feleletsa kgwele ya ga o teng bonang e ne ikita kwata pele a enosa a dira tse 4 tsa GU go lefela la Kicks. GU ya fenya thagwa penalty morago ga gore motshameko morago wa Kicks a thape ka kgwele mo teng ga karolo ya di 18 fela gaonya di o ntlametse a retelwa ke go dirisa setshola seo go ka nosa nno ya gago ya boraro jaaka a na ragela kgwele ponte seo sa dira gore GU e gape dintha tse 3 ka go fenya motshameko o ka dino tse 4 go lefela. It was a tough game, like you're saying, and then we had to do a proper defensive work to survive. And then e ne le motshameko o thata re ne re lwa ka go go sireletsa le fa ba kgonne go nosa dino di le 4 ke sethopa se se motia ebile se na le basameki ba maitemogelo a go godimo a mantsi kwa pele ke sone se re ne re lwela go sireletsa le fa re lathegetswe re lekile go tshameka jaaka re ne re batla. We had to compete, we had to give them competition, and then we believe the solution was the approach we used for the game.
plus for working hard to get this maximum points out of the 4 out of 4. Remember, when I came to GU, my mandate is to try to... batshameki ba me ba ntse ba bereka thata mo metshameko ya re setse re tshamekile jaaka o bone re kgonne go fenya metshameko yo themeng maikaelelo a me ke go dira go gaisa paka e fetileng jaaka o bona re setse re kgonne go nosa dino di le 25 go gaisa se ferang bongwe tsa paka e fetileng motshameko re tshamekile sentle kgatlhanong le setlhopha se se thata fela rena ra kgona go gapa dintlha tsotlhe tse tharo. But this time around we scored close to 24 goals, which means it's an improvement from the last season. Going back to the game, I think we played a stubborn side, very disciplined at the back, very tactical, discipline at the back. But we knew... mo metshameko e mengwe ya beke ya bone ya leki eo setlhopha sa double action se garaswantse sa FC Ambassadors ka tse 3-0 fa sa security system se buile ka ntlha tse 3 morago ga go tswapetsa Police 11 ka tse 4-0. setlhopha sa Township Pro la sone se notile sa Mazoti ka 4-0. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. setlhopha sa Township Pro se notile sa security systems ka no e lengwe go lefela mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o neng o le kwa lebaleng la Royal Area Mabane. No eo ya Mapalestina e tsene ka le ka wana le lesha tota le ka wana le magorogo masha thata ya one Ramatlapeng mo karolong ya bobedi e tsamaile metsotso e le 50. Phenyo eo ya Mapalestina ya boroba bongwe e ba beile mo maemong a bobedi e raya jalo gore jaanong ba lekalekana le ka dintha di le 30 matota 33 le baeteledipele ba loko traffic me bobedi jo bo farologangwa ke dinno. Tatlhegelo ya boroba bongwe ya security systems mo letlhakore le lengwe ba tlogela ba le mo maemong a 14 ka dintha di le 12. Our player play very good today, but we need the time to perfect our game. They have a big... re nnile le motshameko o montle mme re santse re ka dira botoka go feta fa batshameki ba tshwanetse go itse botlhokwa jwa go tshameka e le setlhopha e seng go galelela a le nosi ke tsaya gore mo isagong re tla baakanya phoso eo. We must thinking for collective and give every player give the quality for team. Is the repeat of last week, where we dominate possession, we dominate play. In the final third, that's where we are us leaky. And every time, this is the second ball. tshameko ya gompieno e tshwana le ya beke e fetileng re laola tshameko mme re retelelwa ke go nosa fa re palelwa ke go nosa jalo setlhopha se phamola kgwele mme se re nosi ke santse ke ipotsa gore ke re baakanye fa kae pele ka gore setlhopha sone se tshameka sentle go retela fela go nosa. Such a big team, you as a coach you tend to ask yourself, where is it that I need to improve? If I was not going into the final third, it will be a concern. Dino tse pedi tsa ga Tebogo Mogotsi di netefaditse fa setlhopha sa Matebele se fenya motshameko wa sone wa ntlha mono ngwaga wa ligi ya FNB Premiership jaaka se ne se fenya sa Traffic ka no tse pedi go lefela kwa lebaleng la BPSC mono Gaborone. Mothetso matlhodi a lana ga jesa ga ope bona. In the last 45 minutes. Are bone ha Mogotsi aba sireletsa ba tlogela kgwele le ka la ga Prince Moketsi ba bona jalo nno ya ntlha ya motshameko Matebele go tswa mo go Tebogo Mogotsi aba go goletsa jalo le lekile motshameko mpera bona sekutlo sa ga Boyo aba thula ka tlhogo a hapa ya jalo le dikota a tsa ga Prince Moketsi ka botlhale a tshopheleditse sentle Boyo le China wash go dira jalo goal number 2 for Matebele. Traffic Football Club. Yeah, one of the games where we didn't come to the party. We accept the loss. We congratulate Matebele for the win. It's tough luck for us. We go back home. The next game. I believe football matches are controlled by teams that have the football, and I wanted us to try and keep the football, move it through the half, move through the zones, be patient in our build-up. But when we get a chance to go forward with aggression. I think in the second half we did that. We created, we got a good goal, and then the set-piece goal was perfect. But we've played a lot better football-wise and lost points. So
maybe my theory of teams that keep possession isn't quite the theory it is. Mogokaganyi wa tsa dikgaisano kwa lekgotleng la Botswana Boxing Association Phutego Tsheko a re kgaisano ya bone ya Interclub e leng pulo madibogo mo lenaneo la bone la tsa dikgaisano tsa bone monongwaga e supile kgolo ka ntlha ya dipalo le boleng jo batshameki ba bo supileng a re utlwe kagiso molelekwa ka dintlha. Kgaisano ya lekgotla la boba e ne tsene ke dithopa tsa mabole di fera bobedi le batshameki ba le 40 go rala lefatshe leno sele se thaba supang e le kgolo segolo bogolo fa go tame go fitlhelele maitamo a bone a go godisa batshameki. Re simolla dintwa tsa rona go ya ko pele mme hela gompieno se ke se itumellang ke gore turn up ya maboxera e nnile teng le ga gone ba sa tswa ko di holiday ba tswa ba ise ba ikatise mme hela ke a bona performance ya bone nna teng ka gore gape ga o ka lebella ka di 28 re tabo re simolla ke campaign gore re ipakanyetsa zone 4 e tabo e tshwere ko Mozambique mo kgweding e tla mme hela boammaaruri ke gore Interclub ya gompieno e re itumedise hela tata. Kgaisano ya pula madibogo ya lekgotla la boba e ne kgaogantswe ka dikarolo di le mmalwa mme mo ntong ya karolo ya bokete ya 54 kg ya borre Samuel Mogolodi a garetswa ke Retile Sejeso wa sethopa sa Diamond go tswa ko Brodeste mono ga Boroni ka dintlha tse 5-0 mo ntong ya boraro ya letsatsi. Ne le game ya ntlha mo 2025 ne sa trena sentle ka ke ikitse bare ke pushitse ne ke ile game plan gore ke ba ka tshameka ga ke se fit ke no mo dilong gore ke hele ke wi gore ya ke mo tshameka ke le kwa ntle out fight mo tshameka le kwa out fight ya ke sa mo rush fight a me ke lose ga gore ne ke le go 62 kg so be ke digala 252 ke diga 10 kg that's why ke gone ne ke le weak tota le matlo ne ke le weak tha umpenze ga golo one skill hampenya ga sona umpenze ga power power ke yone mpe e nkimela cause ke weak. Resa lefo Gaolotho James e ntse le sethopa sa Presence o fentse ka toro go rapetse wa sethopa sa University ya Botswana ka dintlha di le 4-1. When you get in the ring it's a matter of who is going to win. Ga o tsena mo ntweng o tshwanetse go tlhaloganya yo o tshamekang le ene gore o kgone go ithulaganya sente mme ke dirile hela jalo so that you can adjust your play according to him and see how you defeat him. I realized that we are both southpaws, so I needed to move my tactics in a specific way to counter-attack him. It was a tough one. Ne go le thata le nna ka itekanela sente mme mosamedi ka nna ene o na itekanetse fela thata e bile ke gone mo go mmereketseng. I think that's why he managed to win. Kgaisano ya dithopa ka Interclub e ne e na dikarolo di akaretsa 47 kg e fentsweng ke ofense ke losiwang wa sethopa sa Presence a sena go fenya ka mamela molathegi ka dintlha tse 3-2 mo ntong ya bokete ya 51 kg o tsile mogojwe wa sethopa sa Francistown a fenya ka dintlha tse 4-1 ya ga Boitshoko Chepete wa UB Boxing Club. Ntwa ya bokete ya 63.3 kg yone e fentswe ke Boifangkenaope wa sethopa sa Diamond ka dintlha tse 5-0 la ga Sepa Madubela wa EMG. Mo ntong ya bofelo letsatsi ile ya bokete ya 71 kg ke Badiritse Shimane wa sethopa sa Francistown a fenya ka go tswantoti wa EMG Kgatso kana TKO. Kagiso molelekwa PTV Sport Gaborone. Mothetso a re sa latswe bobe tsa nako ya bongwe re dibe khutlo gone fa tshileboge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ye diatla tshema kgomo tsetswa thobeng tshile phepa o ne ra bantheng ka tshane o malalala tswe go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka rialo e boela bodibento ya ga masha kgomo tsere matla kgomo ko dumela o etse mhata sediba tlholantso bereka ka bona tla bono go pila le botswerere mo dibutjong. Fano ke go soga go tla bonga go nela dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana Tonight. O itse madume na ke la etsa o sekeng ka dikgang tsa motshameko. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country.
When the dust settles, we will be waiting to receive